Сестры и браты у Христе, мы сегодня переживаем третий, апостольный день наших духовных практикований, великопостных реколлекций. Стараемся устяж открывать наши души на дары Духа Святого, доверять Пану Богу все сферы нашего життя, особливо тое, что потребує умацования, очищения и оздоровления. Эту найсвятейшую офяру церковную во всех интенциях, skierowanych do Boga przez zastupnictwa świętego Michała Archanioła i msza święta składkowa, prosimy o Bożej miłosierności, o wysłuchaniu prośbą, o oczyszczeniu, o oddawieniu Słowa Ducha, o umocowaniu wiery, nadziei i любові всіх тих, за кого молимся. Ojciec Jan молится за спасенного Виталия, в 39 смерти, о Божьей милосердности для его души и власти вечного избавления. Усвідомляючи нашу слабость и грешность, просим на початку Бога за все наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня,
та Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже наш Ойче, опекуйся завсёды Твоим костелом, а покольки без Тебя весь народ и человек устоять не может, нехай допомога Твоя заховає нас от зла и накирує на шлях спавления, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, як и с Тобою живи и владаешь верностью Духа Святого, Бог правоси веки вечные. Читання книги пророка Исаии. Слухайте слово Пана, праводари Содомские. Почуйте закон Бога нашего, народ Гомора. Отпрямитесь, будьте чистыми, отдалите от очей моих древние учинки ваши. Перестаньте чинить зло, научитесь робить добро. Шукайте правосудие, допомагайте пригнеченному, обороняйте сироту, заступайтесь за вдову. Приходьте и рассудим, каже Пан. Коли грехи ваши будуть як червень, збілеють як сніг. Коли будуть барвові, як пурпур, стануть як волна. Коли хочете и послухаетеся, будете споживать доброты земли. Коли ж отмовитеся и станете бунтовать, знищить вас меч, бо так сказали вусны Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. От кінця
і створить у собі нове серце і новий дух. Хвала тобі, Слово Божє. Пан з вами. И с духом Твоим. Читаю Святого Евангелия поводле Матфея. Слава Тебе, Господи. У той час Єzus промовив до народа і учнів своїх такими словами. Посад Моисея заняли книжники и фарисеи. Тому все, что скажуть вам, робите и заховуйте, але не робите поводле учинків їхніх, бо яны говорять і не роблять, тому що яны зв'язують тяжкі і непосильні ноші і ускладають на плечі людей, а самі не хочуть і пальцем тронуть їх. Усе ж учинки свої роблять яны для того, каб показаться людям. Яны поширяють філактерії свої і повеличують махри. Любят першие места на гостинах и першие лавы в синагогах и привитания на рынках, и как люди называли их рабби. Вы ж не дозволяете называть себе наставник, бо один у вас наставник, а все вы браты. И отцом вашим не называйте никого на земле, бо один у вас Отец Небесный. И не дозволяйте называть себе керовниками, бо один у вас керовник Христос. Больше з вас нехай буде слугою для вас, бо той, хто узвишає себе, принижений буде, а той, хто принижає себе, буде узвишений. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Умилованные у Єзусе Христе, протягиваем наше реколекційне розважання. Тільки що ми почули про слови Єзуса, вельми жорсткі слови, які керує у адрес фарисеїв, каже, що яны криводушники, тому що говорять одно, але этого не виконують. Так як можна почути у народі, є така примовка, що слови получають, але приклади притягують. Ось менавіта наше життя повинно бути адлюструванням життя нашого Пана Єзуса Христа, повинно будуватися на принципах моральності, на принципах, зміщених у Божому Слові і так само передадених костюльною традицією. То, що каже Єзус, хто узвеличує себе, той буде понижений, а хто принижає себе, буде услышаний. Тут на землі нам здається, коли стараємося жити поводле Божого закону, Божих нормаў, відчуваємо себе часом на фоні огульної моди приниженими. Бо сьогодні не модно бути милосердним, не модно пробачати, сьогодні не модно заховувати принципи моральності, сьогодні більш модно бути пасажирами, так як усі. І ось менавіта це наше часове приниження тут на землі веде нас до канчаткового вечного узвышення, яким наділить нас сам Бог у вечності. Мои дорогие, сегодня у третий день нашей реколекции, згодно с тем, что было сказано ранее, прагнем поразважать про третью боскую цноту, якой является любовь. Вера, надея и любовь – это три вядомые словы, вельми богатые зместом, пригожие улучшанні, до такой ступени, что люди нават почали давать их як жаночие імёны, называть дзяўчат менавіта гэтымі імёнамі: вера, надзея і любоў. І ў гэтых імёнах таксама схаваны вялікі змест жыцця Божага паклікання. Апостол Павел кажа, што вера і надзея прамінуць, застаецца толькі любоў, калі і як гэта станецца. З момантам нашай смерці, калі будзем аглядаць Божае аблічча ў вечнасці, нам ужо не трэба будзе верыць, не трэба будзе спадзявацца. Нам
толькі застаецца любіць. Любіць Бога, любіць адно аднаго праз усю вечнасць. Там не будзе змяркання, там не будзе няўпэўнасці, там не будзе страху. Любоў Божая до конца збавіць нас і будзе панаваць у нашых сэрцах навекі. Кажучы пра любоў, сёння хочам таксама паглядзець на сучасны свет. Учора мы у кантэксце малітвы, у кантэксце надзеі прыйшлі да высновы, што не модна сёння кагосьці аб нечым прасіць, быць залежным, таму што гэта вельмі часта ўспрымаецца ў свецкім асяроддзі як прыкмета пэўнай слабасці, нейкага другаснага сорту. Калі па-хрысціянску на гэта глядзім, то ўсё, канешне, выглядае інакш. Сёння, калі таксама паглядзім на чалавецтва ў іншым аспекце, то заўважым, што вельмі шмат людзей наракаюць, тысячы людзей наракаюць на адсутнасць часу, на малітву, на займанне сям'ёй, на апеку над хворымі, на адпачынак. І можна было б, у прынцыпе, махнуць на гэта рукой і сказаць, ну што тут такого, я не маю часу, Пане Божа, такім ты мяне стварыў, такім мяне маеш, такім мяне прымай. Можна было таксама нашым бліжнім сказаць, што я не маю часу, абчапіся ад мяне, але калі паглядзім, што на карту пастаўлены вельмі важныя справы, такія як малітва, мой бліжні, моя айчына, уласнае здароўе і ўрэшце маё збаўленне, то каля гэтых спраў не можам прайсці міма, не можам прайсці раўнадушна. Чыя ж гэта віна, што мы не маем часу? Ці Бог стварыў за кароткі дзень? Не. Дзень такі самы. Быў учора, ёсць сёння, быў 100 гадоў таму назад. Але бачым, што, мне прынамсі так здаецца асабіста, што такое ўражанне, як быццам бы кожны год праходзіць усё хутчэй, хутчэй, хутчэй. Так? Зіма-лета, і года няма, зіма-лета, і года няма. І пэўны парадокс, раней людзі не мелі, як мы сёння, такіх машын, самалётаў, такой магчымасці энергіі, хуткасці інтэрнэту, інфармацыі, а нейкім чынам паводле сваіх магчымасцяў таксама жылі на гэтым свеце, будавалі, стваралі сем'і, выхоўвалі дзяцей, будавалі гэты свет, яго цывілізацыю і нейкім чынам усё, здаецца, паспявалі, або прынамсі болей, чым мы сёння. І чым больш развіваемся, тым меней часу у нас на гэта ёсць. У чым праблема, дарагія? Праблема, канешне, заўсёды у самім чалавеку. Чаму адны адчуняць шмат добра, шмат моляцца, а ніколі не наракаюць на недахоп часу? Іншыя робяць не шмат, а пастаянна кажуць, нема часу, пастаянна стомленыя, пастаянна нейкія зняхвочаныя, апатычныя і так далей. Час трэба шукаць там, дзе ёсць любоў. Той, хто любіць, ён заўсёды мае час на ўсё. Бо любоў – это такая рэчаіснасць, которая здольная перакрочыць мяжу часу. Тыя, хто любяць адно аднаго, хлопец і дзяўчына, паміма часам вучобы, паміма працы, падработкі адной, другой, трэцяй, розных спраў, заўсёды знойдуць час, каб сустрэцца, каб паразмаўляць, каб напісаць смс, каб таксама той, хто любіць бацькоў, знойдзе час, каб патэлефанаваць да іх, альбо адведаць, пабыць разам. Бачым у гэтым усім, што любоў сапраўды здольная перакрочыць мяжу часу. І наша любоў, мои дарагія, павінна выражацца заўсёды ва ўчынках, бо без учынкаў любоў мёртвая, таксама як і вера. Словы павучаюць, але прыклады прыцягваюць, сказалі мы на пачатку. Тут важна, каб усё тое, што мы робім, чым жывём, было прасякнута этой любоўю, так як казалі пра веру, што вера павінна быць стрыжнем, вакол которага крутіцца ўсё наша жыццё, нашы думкі, словы, інтэнцыі, наверы, нашы мары, нашы планы. Таксама і любоў у любой справе. Нават узяць нашы великапостныя пастановы, напрыклад, так? Ад чагосьці мы адмаўляемся, у чымсьці сябе абмяжоўваем не проста так. Бо калі не ем у пост мяса, ці там не ем цукеркі, там, ці штосьці іншае, проста каб пахудзець, то гэта не пост, гэта дыета. Калі нема
шляхетной интенции, так, некого подмацавания, которое служило бы некому большему добру. Коли прымаем некую пакутную практику, некую молитву, некую, можа, ахвяру, некую працу, только как показаться перед іншими, что я пощу, то я криводушник, я фарисей. Мне это не потребно, тем больше Богу не потребно. А коли роблю это для удосконаления, для очищения, для певной заготовки духа, тогда, конечно, это все имеет сенс. И так само подходит до нашей працы. Хтось ходить на працу з радостью, хтось ходить з почуття обов'язку, а хтось ходить со злостю, да, і кривдою на усіх і на все, що треба працювати, але без праці так само ведаємо, що нічого само з неба не звалиться. Один мудрец захотел зрозуміти, що побуджає людей до праці на протягом усього життя. І він пішов у каменоломню і побачив там чоловіка, який працював з великой кувалдой, с великим молотом, просто дробил камени в этой каменоломне. И он запытался, что ты робишь? Той отказал, я ломаю камени для моего древнего господара. Увесь день тут мучаюся за кавалок хлеба. Після чого, так проклинаючи, он протягивал свою працу. Этот мудрец зустрел другого работника и у его запытался про то самое. Той отказал, працую, как иметь махчимость заплатить за дом и накормить моих детей. Еще пару месяцев и отдам все долги, отказал той. Мудрец знайшов третьего работника и у его запытался про то самое. Мужчина, отрываючись от працы, узнял голову, и мудрец убачив вельми радостный, спогадливый твар. Ты не бачишь, дружа, сказал этот работник, показываючи на будинок, что будовался неподалеку. Я допомагаю іншим, працюю тут, как іншим было где жить. Ось. Праца тая самая, и один, и первый, и другий, и третий имел такую же тяжкую працу, однолькую. Але бачим, что наставление этих людей абсолютно разное. Коли что-то роблю с любовью, не только для грошей, не только для власной корысти, то это тогда хочется робить. Человек, который любит, который с присвячением, с охвярностью выполняет свою працу, и он завсёды больше счастливый, больше радостный, так само у працы больше продуктивный. Але, конечно, не варто так само памятать, главное, что принцип працы для человека, Бог доручил нам обовязок працы, але не может быть так само и так, что мы живем как працевать. Так? Не человек для працы, але праца для человека. Бо коли человек, знову ж, не может знайти час, той коштовний час на важные справи, только займається здобыванием грошей, то такий чоловік, навіть коли буде трохи багатейший, чим інші, то буде так само більш застрессований, більш апатичний, більш злий, більш агресивний, тому що немає часу на відпочинок, немає часу на молитву, немає часу на звичайні чоловічі справи кожному з нас потрібні. Любов перекручує межу часу. Любов надає сенс і так само радість во всіх тих справах, які ми робимо. Так само, миловане, важливо сьогодні звернути увагу на певні пункти, певні справи, свого роду духовні апарати, можна так це назвати, любові у відносинах так само з нашими ближніми. Перш за все, бачить у ближніх Христа, який для мене помер, дав мені збавлення, і ці я сапраўды у кожному чоловіку зустракаю Христа. Навіть у этих людях, блудних синах, дочках, марнотравних, заблукавших, я бачу обличчя Христа. Хтось спитається, як можна бачити обличчя Христа в моїх ворогах, у забойцях, у гвалтовниках, як можна любити, як можна молитися за тих, хто чинить зло.
У чым заключаецца любоў Христа? Хрысціянская любоў сапраўдная. Канешне, мои дорогие, немагчыма любіць усіх аднолькава. Кагосьці любім больш, кагосьці любім менш, кагосьці нам нават нялёгка на вочы бачыць, да? Такое ёсць. Гэта натуральна, гэта нормально, потому что все мы живые люди. Але любоў Христа заключаецца ў тым, каб мы не жадали зла, каб мы не допускали ў сэрцы пачуцця гневу, не дай Божа помсты, не дай Божа нейкіх праклёнаў. Потому что кожны праклён, кожное жаданне помсты — это молитва, скіраваная не да Бога, але да д'ябла. Д'ябл таксама мае вялікую сілу. Асабліва, калі гэта адбываецца ў сям'і, сярод кроўных, родных, близких людей, калі ёсць справы праклёнаў, жаданне зла, конечно, злы дух уваходзіць у жыццё чалавека. Другая справа — дапамога ближнім. Ёсць розныя магчымасці духоўна, праз малітву, учора мы пра гэта сказалі, але таксама і фізічна. Дапамога ў розных справах, хворым, церпячым, патрабуючым нашай дапамогі, хворым бацькам таксама. Вельмі прыкра часам глядзець, працаваць з людзьмі, калі дзеці маюць кватэры двухпакаёвыя, трохпакаёвыя ў горадзе, а бацькоў неаднойчы аддаюць у дом састарэлых, каб не перашкаджала гэта камфорту жыцця дзяцей. Мы, дарагія, Бог кажа канкрэтна: любі бацьку, шаны бацьку і маці сваю. Калісьці мама, тата далі нам жыццё, выхоўвалі нас, не спалі ночамі, працавалі цяжка. Сёння ролі змяняюцца. І Бог яшчэ ў старым запавеце кажа вельмі канкрэтна: нават калі твой бацька ці маці розум страціў, то ты май да яго зразумення. Гэта твой абавязак. Гэта таксама тваё права і магчымасць пакінуць тут у свеце добры свет любові і дапамогі ближнім. Таксама матэрыяльная дапамога па меры магчымасці, хоць і ўсё, канешне, можам і варта мераць мераю грошаў. Святая маці Тэрэза з Калькуты кажа такія словы: няхай вас не задавольвае даванне грошаў. Грошы — гэта не ўсё, бо іх можна здабыць. Бедныя патрабуюць нашых рук, каб іх служылі, нашых сэрцаў, каб іх не білі. Хтосьці скажа: ніколі грошаў зашмат у нас не бывае, да? Але таксама бывае і так, што лягчэй нам, напрыклад, які прыклад прывесці, просты бацька, простая маці, да? Павінны быць тымі, хто супрацоўнічае з бацькамі ў хрысціянскім выхаванні дзяцей. Служыць прыкладам жыцця, парадай, словам, дапамогай, можа дзесьці падказаць, дзесьці там падштурхнуць да веры, да касцёла. А найчасцей бывае так, што хросны што? Даць канверцік на дзень нараджэння ці хросная маці, да? У ролі спонсора. І все, моя роля здзейснена, да? Не без гэтага, але не можа быць толькі гэта. Это сердце, которые любят, и руки, которые потребують, повинны быть активными. Так само зразумение, терпимость относно моих ближних. Конечно, когось терплю я с ягодными плюсами и минусами, але хтось так само терпить и мяне. Есть такое, правда? И далеко не заўсёды мне про это говорить. Да? Так как я часом люблю про это комусь говорить и не раз, и не два, и не три, и не пять. Прабачэнне. Прабачэнне как фундамент оздоровления. То, что молимся до Архангела Михаила, нарушаем эти справы, просим об оздоровлении, от захования от зла. Навіта прабачэнне является фундаментом всего этого. Бог нам прабачае, але так само, как и мы прабачали нашим ближним. Мы сегодня любим будовать муры, носим цаглинку эгоизму, кладем. На яе кладем цаглинку гневу, муруем. Кладем цаглинку ляноты, зайздрасці, хцівасці, будуем гэты мур, а потым не можем его разобрать, не маем адвагі. І не ведаем, як адбудаваць адносіны з маім ближнім. Чаму? Тому что нема прабачэння. І, мои дорогие сапраўды, варта не бояться. Как кажуць, корона з головы не спадзе рабіць першы крок у накірунку паяднання. У сям'і,
у манацкай супольнасці, у парафіяльнай супольнасці, на працы. Нават калі ты 100 разоў праў, не бойся зрабіць першы крок. Бо менавіта это ёсць тое вось менавіта прыніжэнне, але которое нас у вачах Божых узвышае. Про гэта кажа пан Езус. Да? Прынізіцца, упакорыцца, але дзеля пэўнага большага добра. І нарэшце яшчэ адна справа – гэта асабістыя харызматы. Кожны з нас мае ад Пана Бога тыя ці іншыя дары, тыя таланты, пра які кажа Евангелие. Хтосьці можа 1, хтосьці 2, хтосьці 5, хтосьці болей. І важна ва ўсім гэтым, каб мы самі сабе дазвалялі, давалі магчымасць, і таксама і іншым давалі магчымасць развівацца ў добрых справах. Рабіць тое, што я умею, што мне падабаецца, у чым я добры. І не ускладняць адно аднаму жыцця. Ну, напрыклад, што напрыклад? Калі взяць арганістку і пасадзіць яе ў кухню. Хоць можа, кажа, не добра гатуе, не ведаю. Да? А повара, добра, да? А повара пасадзіць за аргану. Да? Ну то што будзе? Не паесці, не паслухаць. Да? Так вось тут эти асабістыя здольнасці, харызматы, каб мы давалі сабе магчымасць развіваць і таксама ў іх развівацца. Бо калі б усе былі аднолькавымі, так, было б нецікава жыць. А паколькі кожны з нас розны, унікальны, іншы, гэта і ёсць узбагачэнне. Таксама як можна засадзіць сад толькі ружамі, хоць яны і прыгожыя кветкі, да? Але калі там будуць толькі ружы, то будзе смутна. Калі будуць яшчэ іншыя кветкі, то будзе весялей, правда? Нават тая рамашка больш простая, будзе таксама прыгожа глядзецца ў гэтым агульным садзе, пасаджаным з любоўю. Таму, мілаваныя, жадаю нам на заканчэнне гэтых рэкалекцый, усім нам, таксама на ўвесь Вялікі пост, наша жыццё, каб мы не стамляліся у веры, надзеі і любові. Вось каб мы не стамляліся і не знеахвочваліся. Бог дае нам шанс заўсёды, усё жыццё, да апошняй хвіліны. І каб мы таксама не баяліся, не саромеліся даваць шанс і сабе, таксама нашим ближнім у гэтых адносінах веры, надзеі і любові. Христос даў нам прыклад, Ён прайшоў гэты шлях, Ён з намі салідарны таксама і сёння. І цяпер, калі мы пакутуем, калі мы яшчэ ідзём у гэтай пілігрымцы на заканчэнне гэтага нашага разважання, прачытаю словы адной песні моладзевай, рэлігійнай, якія адлюстроўваюць менавіта гэту салідарнасць Хрыста разам з намі, які прайшоў першы гэты шлях. І сёння з намі і ў моманты радасці, смутку, і будзе з намі далей да канца. Я бачыў твар Хрыста, поўны цярпення і радасці. Я бачыў твар Хрыста, поўны любові і болю. Я бачыў Хрыста, на твары якога была усмешка і слёзы. Я бачыў твар Хрыста і бачыў, што Ён глядзіць на мяне. У гэты дзень заззяла зорка ў маім небе. У гэты дзень зруйнавалася горка ў маім сэрцы. У гэты дзень упала сляза на тваё памяцерне, на маёй зямлі у маім сэрцы. У гэты дзень прорвалося святло ў маю цемру. У гэты дзень прыйшла вада ў маю студню. У гэты дзень твае вочы былі ў маіх вачах. Я бачыў, зачыняючы вочы, твой міласэрны твар. Амин. Наш Бог милосердный и ласкавый, вознесем до Его с верой наши супольные молитвы и просьбы. Молимся, святий Костюл, щоб усе його життя було згодне з Христовим Евангелієм. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся, свята Ров, щоб у цей час вони обновили ласку своего покликания. Тебе просим.
Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто одійшов від віри, за древнього свідчення християн, щоб вони зустріли справжніх визнавців Христа. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за медиків, щоб вони охряно служили хворим і терпячим. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, чтобы мы охотно слухали Божие Слово и пребывали в молитве. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, доручених Пану Богу в этой святой мши спадковой, раз заступництва Архангела Михаила, просим Пана Бога милосердности, захования от зла, умацования веры, надеи и любови для всех, за кого молимся. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о власти Божьей милосердности для спасенного Виталия, вийти після смерті та після трудов земного життя. Бог прийняв його до хвали, слави у небі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Милосердный Боже, учеников нашей молитвы принесли спокой и радость Ты, за кого мы молимся. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Молитесь, братья и сестры, как молитву вашу и оферу принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, освяти нас этой святой оферой, куда не складает. Нехай она очистит нас от земных заганов и доведет до дорог небесных, раз Христа Пана нашего. Амінь. Пан с вами. І з Духом Твоїм Угору сердцу. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Справды, годно это и справедливо, слушно и справедливо, как мы завсюди и всюди. Тебе складали подяку, Пане Святый Отче, всемогутний вешний Боже. Ты пожадал капли своим устреманием, утаймовали нашу пыху и открываешь наше сердце на потребы бедных, делились с ними хлебом и таким чином наследовали Твою доброту и ласкавость. Тому разом с хорами анgelов мы прославляем Тебе в один голос, ускликающий. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа нам вещия, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа нам вещия. Справды, Боже, Ты святый, хранится всякой святости. Тому просим Тебе, освяти и одари рабцою Духа Твоего, aby они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складающий, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom każący. Пярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаешь мне свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и смертное повстание Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих славления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twoje rozsienie po всем świecie, doskonale w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім духовенством. Pamiętaj про слугу Twojego Witania, якого Ty z tego światu poklикał do siebie, dozwól Jemu, jaki stał proskrost podobnym u śmierci Twojego Syna, tak samo udzielniczać u Jego uwaskresieni. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які возбудил надеи на воскрешение и про всех, кто в Твоей ласce пришел с этого свету и дозволил убачить светлое обличие Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святой сестрой Фаустиной и всеми святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошанна и хвала, праз все веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и закованные от усякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцу нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, проси, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами.
и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Смилуйся над нами, Баранку Божий, який вериш на себе, Радіслину, смилуйся над нами, Баранку Божий, який вериш на себе, Радіслину, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вершину Божию. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Thank you.
свет грешный звали, Он воскрешал веру. Ты свет грешный звали. Молимся. Пане наш Боже, дай сил, кто принял небесный посылок жить в святости, сподившийся на Твою милосердную допомогу, раз Христа Пана нашего. Уважаемый Отец Юрий, дякую великий Пану Богу на початок за этот час, прихожий час святых трех днем, час ласки Божией, за час реколлекции, за час науки. Говорячи про эту науку, я припомню тут такий анекдот, як наставниця сказала учню одному, как написал выпрацование, как написал переклад, что ведая об учебе. Ну и Вовка, конечно, взялся писать. И пишет так. Им больше человек ведая, тем больше умея. А чем больше умея, тем больше забывая. А чем больше забывая, тем меньше памятая. А чем меньше памятая, потому что учиться. Обещаем, что не будем поступать, как наш учень, який написав такий переклад. Але обіцяємо, що будемо пробувати виконати те, що ми пам'ятаємо, і як найменше забути про це Слово Боже, яке має змінити наше серце. А тут парафіяне можуть промовити щось ще добре. Поважаний ксенц Юрій, ми від ім'я всієї нашої парафії, наших ксенців, ксенца Правощиян, ксенца Олександра, хочемо найперше подякувати вам за ці реколекції, за гэтыя 3 дні, што вы былі з намі, за тое, што вучылі нас умовам добрай малітвы, як даверыцца Богу, аддаць Яму усе свае думкі, усе свае справы. Мы спадзяёмся, што мы зможам сапраўды даставаць наша сэрца на далоні, каб дзяліцца з бліжнімі тым, што маем у гэтым сэрцы. Спадзяёмся, што не растрацім і захаваем у нашым жыцці веру, надзею і любоў. А вам жадаем моцнага здароўя, апекі Маці Божай. І няхай Дух Святы заўсёды накіроўвае вашы думкі, вашы словы так, каб іншыя людзі станавіліся бліжэй да Бога. Няхай добры Бог заўсёды дапамагае вам у кожнай вашай справе. Дзякуй за гэту навуку. І прыміце невялікія падарункі ад нашай парафіі. Я так само дякую Пану Богу за магчымасць быць тут разам з вами, бо кожная реколекція гэта узбагачэнне таксама таго, хто іх прамаўляе, бо кожная супольнасць парафія мае свой непаўторны клімат, сваю прыгажосць, таму дзякую вам таксама за гэта. Дзякую таксама ксяндзу Пробашчу Яну за запрашэнне, за давер, складзены на мяне ў гэтыя дні. Так само дякую ксяндзу Александру, дякую всім вам за терпілість, що слухали, що не закидали каменями, да? І так само віру в то і молюся об этом, як Божє Слово, над яким разом розважаємо, да? Бо це наше супольне шукання правди, обновлення, казав Святий Августин, що для вас я біскуп, я святар, але разом з вами християне, да? Так само ось в этом одним шалне плывем, и дай Боже, как дякуючи нашим супольным намаганням, этот човен доплыл до порту вечного збавлення. Тому жадаю вам гэтага, молюсь, нехай час Великопосту буде радостным, корыстным, ось, і так само, как Бог умацаваў усіх нас у веры, надзеі і любові на жыццё тут на зямлі і на вечное жыццё. Дякую великі. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с духом Выслухай милостиво, Пане, моление Твоих верных, и вылечат усякой немочи души.
Как у отпущения грехов отримавши полюбку, яны заўсёды радовались Твоему благословению, праз Христа Пана нашего. Яхай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Для отримання впусту помолимся в інтенції Отця Святого, Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай Марія, Полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. слава Отцу і Сину і Духу Святому. Як была справедлив теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Świętujecie nabożeństwo dla świętego Archanioła Michała, święty Archanioł Michale. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Panie Jezu Chryste, присутный сирот нас в Наисвятейшем Сакраменте, приходим до Тебе, как про заступництво святого Архангела Михала, представить наши просьбы и интенции, які подчас этой мши, за яких молились. Так само хочу молиться за всех тех, кому мы свою молитву обещали, кто потребует нашей молитвы в эту хвилину. Пане и Боже наш, Ты один откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хора Ванецких и дякуем Тебе за життя благословленного Бронислава Маркевича и ту справу, якую он отдал под опеку Архангела Михала. Сегодня с его допомогой мы прагнем открыться, как принять от Тебе свободу, якую можем отримать про свою муку, смерть и воскресение. Хоть мы бесперепынно повинны вести бескровную борьбу с силами темы, Ты сам в Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебе, учини, как мы были здольны отречиться от злого духа и всего того, что тримает нас в неволе, наших близких и наш народ. Пане Єзу, Ти сказав, прийдіть до мене всі спрацьовані і обтяжені, і я супокою вас. Нездоровым потребный лекарь, а не хворым. Просим Тебе Твоей милосердности, просим об оздоровлении наших душ и тел. Для Тебе, Єзу, нема немагчимого. Ты сказал, коли Сын вызволить вас, будете сапраўды свободными. Ты принес новую свободу у Духу Святым. Ты ведаешь,
что нам болит, что нас мучает, что нас зневоляет, непокоить и засмучает. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты влада милосердности. Взглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе у сердца. Мы верим у могутное заступництво святого Архангела Михайла, який особливим чином тепер знаходиться побод з нами у знаку этой фигуры. Княже Небесный, молися за нас у гэтую хвилину Божьей ласки. Пане Иисус, Збавитель, пошли своего Духа Святого у минулое и у будущее, до наших почуттів, страхов, у глубине наших серцев. Вызволи, оздорови, сутеши и умацуй нас. Пане, той, кого Ты любишь, хварея. Тая, якую Ты любишь, хварея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе. Выслухай, Пане, просьбы наших сердцев. Об вызволении от духу безбожности, немочи, сомнения и безнадейности. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думок про самозабойство. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто находится в залежности от наркотиков, алкоголю, леков тютюню. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежных от азартных гульнев, порнографии и всяких проявов нечистости тела и сердца. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежных от телебачення, интернету и компьютерных гульнев. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом працакализму и поразмерной активности за кошт духовного и семейного життя. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто залежит от веры у забобоны, примхи, астрологию, магию, яснобачення, ворожбу и гороскопы. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом оккультизму, сектантства, спиритизму и подманного мистицизму. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных ненавистью, помсливостью, злопамятством, сводами и безлитостностью. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто поддается духу хлусни, ошуканства, криводушности и несправедливости. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за тех, кто подпорядкованный духу пыхи, зайздрости, фанабористости, эгоизму и гонорливости сердца. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных благовитостью грошей и материальных добротов. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. об вызволении людей, які подпорядкованные духу злости, леноты, гневу, неумеркованности в еже и печи. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных грехами мовления, обговорами, махлярствами, плетками, подмазанными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. об свободе сердца для наших близких, мужов, женок, детей, братов, сестер и усіх родных. Про заступництво святого Архангела Михайла покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. об свободе сердца
серцаў для святароў і ўсіх кансакраваных асобаў, якія прысвяцілі сваё жыццё служэння Богу. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За нашу парафию, молитовные группы и супольности. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. О вызволении от деяния злого духа для тых, кто з'является ворогом Христа, Костела, Божьего закона и поширая поганство. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За наших неприятелей, за тых, кто нас покрывдил. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За нашу Айчину Беларусь, просячи супокои, братней любови, правде и справедливости. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За увесь свет, об уратовании от эпидемии COVID, просячи за всіх хворих, лекарів і співробітників служби охорони здоров'я. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За всіх нас тут присутних, об оздоровлении наших душаў и телов от духовных, психичных и физичных хвороб. Праз заступніцтва святого Арханёла Михала покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. Святый Боже, Святый Господи, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый есть народный, смилуйся над нами. От пожару и заразы храни нас, Боже, от раптовной неспасенной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Бога просим, выслухай нас, Боже. Молитва святого Арханёла Михала, опекуна Беларуси. Святый Арханёле Михайло, князь войска Волинских, прийди на допомогу людям, яким погрожає силотели, яны ж были створені на подобенство Божие, откупленные праз життя, смерти з мертвых повстання Єсуса Христа, Сина Божого, призначеного на святыню Божию, как пробывал их Дух Святый. У Тебе, святый Михайло, костел мая своего оборонцу и опекуна, Ты ведешь збавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай бездоганная панна, апранутая у солнца, королева орелов, простере струшить голову антихристу и оборонить темных своих детей от его ворожего впливу. Святый Арханёл Михайло, оборонца хвалы Наивышейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас его милосердие. Будь нам, бережи нас у змаганні, супроть спокуси и пасток злого духа, будь нам обороной, князю войска небесного, мocою Божою стію бігла сатану і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж, коли не Бог. Аминь. таємницю сакраменту, Господи,
і Отцу і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що від них походить, та Отцу вічного святла. Amen. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшym sakramencie покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували землю Твоего откупления, jak Ty żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Всі